This is a special dedication from your loving son to you, Dad. May your soul rest in eternal peace. Forever, Dad, you will remain in our hearts. Maisha tuloishi Baba, kwa usaidizi wako mateso tulipata, nawe ila hukufa moyo. Baba, tunakuombea sala, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. Sisi na wengine wengi, mafunzo letu pea Baba, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, tukutane majaliwa. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. 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 Nenda Baba, nenda. Masomo ulitupea, yote ulifanya Baba, ni kwa hisani yako. Masomo ulitupea na mali ulitupea, ndoa ulituombea, tukaishi na amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa 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 amani. Utakapofika huko Baba, salimia ndugu zangu. Utakapomwona mama mdogo, ambie tunamwombea. Watoto wako salama, boma liko salama, bado tunang'ang'ana
baba, pumzika kwa amani. Nenda baba, nenda, 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 pumzika kwa amani. Tutanganire na Yesu, urugendo rurugorera tugogenda rya iguru, enzera ya Nyasaye enkeria y'ababui, tuchengena ntogoke tutanganire na Yesu, tuchengena ntogoke tutanganire na Yesu. Yesu mwanu Nyasaye ntomorore ne rumobaso msanere ntomorore Elianere ntomorore Enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore Baria bonsi begenete ntobarore ntobarore. Takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkendu chikobao arendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo mintontomorore sokorone tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore basani baitontomorore abegeni tobarore onyerio
begenete tobarore tobarore Chintakanan chikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro Chintakanan chikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore bana minton tomorore bairi baiton tomorore pasani baiton tomorore abegeni tomorore onerio kabegenete naitonye twegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore nero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore bana minton tomorore bairi baiton tomorore pasani baiton tomorore abegeni tomorore onyerio kabegenete naitonye twegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore nero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore
enseria ya Nyasaye, enkeria ya babui, tochengena togoke, totanganire na Yesu, tochengena togoke, totanganire na Yesu, orogendo roko era, togogendaria igoro, enseria ya Nyasaye, enkeria ya babui, tochengena togoke, totanganire na Yesu, tochengena togoke, totanganire na Yesu. Babomi tontomorore, sokorone tomorore, tatomi tontomorore, mamomi tontomorore, banabami tontobarore, bairi bai tontobarore, basani bai tontobarore, abegeni tobarore, onyelio kabegenete, naitonye chegenire, Yesu mwanu Nyasaye, tomorore ne rumobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, ababu ibonsi tobarore, baria bonsi begenete, tobarore, tobarore. Chingenu chikobao, barendi babo makobao, obo wenya tibokobao, mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, chingenu chikobao, barendi babo bakobao, obo wenya tibokobao, mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo. Babomi tontomorore, sokorone tomorore, tatomi tontomorore, mamomi tontomorore, banabami tontobarore, bairi bai tontobarore, basani bai tontobarore, abegeni tobarore, onyelio kabegenete, naitonye chegenire, Yesu mwanu Nyasaye, tomorore ne rumobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, ababu ibonsi tobarore, baria bonsi begenete, tobarore, tobarore. Chintakana chikobao, ubo borakati bokobao, ubo takati bokayo, ebibe byonsi bikobao, ama kweli nasekererwe, ama rigata kobaroro, ama kweli nasekererwe, ama rigata kobaroro, chintakana chikobao, obo borakati bokobao, obo
takatibo kaiyo ebibe byonsi mbikobaho amakweri nasekererwe amariga takobaruro amakweri nasekererwe amariga takobaruro tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore bala minton tomorore bairi baiton tomorore basani baiton tomorore abegeri tomorore onerio kabegenete naitone twegerire Yesu mwana nyasaye tomorore lero mubaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Yesu mwana nyasaye tomorore lero mubaso msanere tomorore eli
This is a special dedication from your loving son to you, Dad. May your soul rest in eternal peace. Forever, Dad, you will remain in our hearts. Nenda baba nenda, pumzika kwa amani. 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 Kwa maisha tuloishi Baba, kwa usaidizi wako mateso tulipata, nawe ila hukufa moyo. Baba, tunakuombea sala, pumzika kwa amani. Nenda Baba nenda, 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 pumzika kwa amani. Ulikuwa wa maana kwetu sisi na wengine wengi, mafunzo letu pia. Baba, pumzika kwa amani. Nenda Baba nenda, tukutane majaliwa. Nenda Baba nenda, pumzika kwa amani. 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 Baba, ulituzaa, masomo ulitupea,
yote ulifanya Baba ni kwa hisani yako. Masomo ulitupea na mali ulitupea, ndoa ulituombea. Abami to kala ni Nyasaye mono ase jo atoraye aende to ikira se kawia Nyasaye no muya to kuma linga mya mono onyana kero to kolera senga kibune yiga ona se kumurobelio ko bwatira se engakie ono katoko be komuberalia gogo etangora kwarigereria waikaransa igagochirogora ebirogombira ebirogombira ochirogora bisa ine kamorancho ndeta abere isikoma atabu otokorigereria omobere toikaransa gocharogoroga iga nyuma gotwakorere korigereria omobere tonyore ekebunge ekienge na nkwano nkeigegere tusiekere ase program ya lero. Digo, kaboko be como verabo, mutransa koliga lingo sabatole, egere umanye wansa koliga ria. Toire ribaga sogo saba, tatanya sa umurukare no mujikare, tuako bagire na okoire nerimbi yamana sobu antani bwa obonge kwa orokiri. Kurutuaka bweta kuruchinsa jiamambia soko gende nkendua aligetembe wabaile gwato ikibia naende tuaruroro tuare kiro musombo ko ikire ikayaye nabono bia bwa eka gwato ikiria tuagwa kerembia mano orende familia ngima obeko batoere ruwa bonene ase abantu baye bonsi muchoke ngo bonsi no morembe bwenkoro ogwanja kwa ogokore kasonsi omusangirikano moketura akore bone morogobeye twetigira sole wetera serieta ya Yesu Kristo mutorio. Amen. Love.
Bono igatoto aerere kero togasa inde bari batigarite bakebe bakurigeria omubere nabo nari gwanja ng'ekwaya ya Gesinga moje stage ya Samaterabere ile program igendere kwaya ya Gesinga karibu Samaterabere woro kare kubwa Ondenaro gokiria makweli aba murambale barenga asobwe ko bwense babwate kinguru kinene babo chimukata moyo bali mbayo mogaka moinaro tayo abantu barenge be kinguru babwate kinguru kinene asobwe ko bwense ane karo somata Second World War. Abang betul bahare bapa kepada kata rumah itu rumah penyaruji. Noale, nanya kui ni pai. Iwana alinga the last enemy ogoja gosingwa nondo yoyo. Nama kweli dididieli. Ekere yesa para itu kiake. Aku irane dia kabela sobe kwensi. Ono kito wale wate dua asema rakoya bon. Ase kitabu kia Jeremiah kianda oisa ko chakira fungu la 23 na 24 iyo yale kueleza na oyo bwetolia tibweto lyo kumenya bwalo
oyo wetogia tetogerie nibo yaye oyo wetogia ibwetogi ng'a unakaleng'ana komanyikana sobiko bwensi ng'one lwalikuwale bwetogi edoing'ana mumanyitoro lyoyo nyasaye ingigekora togotejuwale nalinga nyasaye nero obwate amadimaito asakera sindu kie asama bokale asengatwale kose nibo asemandi yabon asemara wabiri totwara okwege nokonene ase nyasaye wito egekogera nero omorwa obogima iga ase nkeye iga nande koira ekepindi kitande ase chinkora chintande iyo nande kobatebia iga ase nkeye lakini Ayubu ngira kwa kwana Ayubu 14 fungu la 7 Ayubu 14 fungu la 7 igara kaliko bodi sidi na ki ne ekero moto kutoiwe ngose bokore naende kamo kira ekero moto na ki ngose bokore naende ngora tore ma ama misaboke mengi igeto ganda spinse maibe na ali nganonya tuasidio mogaka nyona misaboke ya yeteyo engete to ganda egen tuwale bodo kam ogo sababu tasnya sae nga engke ibabe united egera bakini abana baba sinjera wenderete na kubwa mona baboroki engere ndonge yoko mugwaji olyoyo yes ejja kabere omote kona jirwe oba semelingo ronga no balindo tie no seboke nada was na alinga ngonyo lengo mwege ekere yesa ko ni boruti ya kabere ta boboka igenge adobe ndeka sama okanya sai na alinga tuano wa semelinga oyo ninto no nyorali okoboka na balindo tieke nkoro ekiara watemerin koro imeyango meya Yesu Kristo ngenda siyona ikomine nyeke bunga kamo baka bitatu igoyale kokwana na imoi kana singe tie asiki koro chia ino enkege moi kana asiki koro chia ino oyo nito chari sinolega na bana bani moginari ana abatu korwa omochi oyo moi kana asiki koro chia ino mwege ndorolyoyo na ena bakolo yokie monye de oyoro de Yesu Kristo nkiaga tosaniro kimate ate nyomba ya tata era yokie baba menyo bonge monye taribo angana barage yokie na bate na akire kwa bateria na kona akire kwa bateria seni bale yokie ningi ane na ende na atende na numo bale yokie mabeo wana nani kwa boli abo asitora bona Yesu ama kweli ana toko moja linye toko nyakita lilende kikaro ingi kya gara ko mujwe nyasaye no do nenya borubyo no le no ko ga diko ba so mujwe that's the only question ne no ga ne ko menya kale na kale Mata na to karanstega. Onya to karanstega. Onya abande ko barire ni na barosi ye balingu. Ege nduge tu boken sauro ni ndama tuba ko imoka. Anga ba wa ke raunda ba ka. Era un ba manya bali doje. Igara iboke ngero da bali doje. Doje why? No wala magendo tie ama kweli ingire ndo tata ndio ujia Yesu Kristo mwana ko gari ko pare tie pamenya karni kitu wale wase mara ya wana sa congregation ne linga kama tena Yesu aende to kama ujaria ujia sari otani bana ton kirare goja go era niga mandor tie to komani Abanda banene mulega niata abanda banene muyoga niata sabini kuchigo ama tuka ya muroje na bale mali ya kabei
igora kwari nga matanga era na matangore mandina ko wonde tie ngoya ndo igona ye ya hango igona le tieke kera hide iga to ba tani uma asa matuka ya makara ngana Jeremia kare wokwan kaka wata dinga Jeremia kiana kungora 21 hapo akare wokwan ranga aba kungu begeri abana abaiteke baba kuna bama wonde tie kuna ba kororombia ingi ba korera ama kwera wonde tie abuchire aete irarakia asebi bao abari ndokie asoire nyumba kinali kwa ama tuka ya moro jina ni kawaida ama kwera ite bao igo tuware go kore ke pije ke mumbe na kwana na ne omote ko butoirwe ogo se meri koroma ngose boke omochi oyoiga igato gotu abekiro gasemenya simorenga igato tuara gasemenya simu asi yeso inga ngonya nyono rengo mwegeni ama tukari kare yesa koirana ndogare ndokie ndomerane haya kora rege ndokie umwegeni umacheno asenya marika ya macheno ko etara seretira Yesu Kristo motori yo mtoto Joseph ngamba korosa ni tu sabe omuya omatenta tanya sai biyamano na ene biyamana sengana yao ya chire yo koreni konene oekere somusombo wakwane ne tu asema rogobe ko bugamano wakwane ne family yanyo biyamano kigima dingane linyoro boikara kinkoro chiabo ense yabona bali no kenduo banena asemebere yabo unyale koba bekera liberera na se liberera liko bucha oke obakendie naende obae obolemereria oika batwaro gosemerio konene ni mambie yemo na baumero mogaka anyona kabara beno kwegena na tumera ne mambie Yesu koirana asetora chenge tota tigane weka kale na kale wono tuabekire nkeya sama wakao neti program chosigenderete kurwono oikamambia asama wakao Yesu abomurendi nando moikirania aserietalia Yesu Kristo mudogito amen. Kwa ningambia mwana sana wakiase kanisa yetu mwalo irangane itue singa kichonsi anda na watanda takubata na wia agoigo ekenyoro yaito kia gesinga yangavi na kera kwa chumra okora ningambia mwana sana yatato abairi waito echinge jo chonsi mwato ikirane pia mwana sana abasani waito waachira ande mbaga ndirata gocha tunawashukuru sana ase programu ikobwatia kera twanyorire amatera nekebungo namasabo nabo tware koira chinke utambwa watekorwa ase kenyoro abairi mbara tubatambwe amana abasani n'abagambi baito bakora ono mwesisi elinde mambia e programu ekaleta bauti nterenga abantu bekenyoro abairi abasani n'abantu bekinkira cyonsi yamana asenye njo mwabaire na intwe kinga kiki yamana asenye njo mwabaire na intwe kinga kiki cyonsi tunashukuru and we are not taking that one for granted. Nabonda geteka teranga naende muwe wavumilivu mpaka tumalize hii program kesho.
Kwa hivyo tunawakaribisha na tunauliza muendelee kuwa nasi. Niliulizwa nitambue watu wachache walete rambirambi zao ndio tuone vile programu inaendelea. Kwanza kabisa ningependa kumuleta Mama Murake Nyanya ambaye ni anti yangu, yule naitwa Aiga. Mungina Murake Nyanya esore na wanali bukubuli onye kurange uchigo cha Aiga elinde olwenkwana yao otoigorere program y'omwana oyo otimukire kege kambi igare kundandiri mama ekikunduka gyekalinde nga magomo asitokumere nandira kumenga mama bwakiri wano gakigondo otinga nasiri omosemia tanyare kweresa olindi igonkoiraniri ngambia mono ero nanyono mambi ningi imbwati amange igone n'obukumia igone n'omuikyano sinyirenga nandi anyona nere nari kurangiri egento gyansumbuire namoteri antaimame kawo karagatakariga egento ekekebabia kyekimbwati amange ngore ningambia mono igombwati omuikyano ase enkoro yane ase omwana onane lakini wakati sasa tulipoteana, wakati kila mtu alienda kazi yake ya mwaka ndio tulienda huko. Sasa tukapoteana kidogo, lakini juzi wakati tulirudi, kila mtu tulirudi. Sasa alikuwa itana mimi nikawa itaya. Sasa tulikuwa tunatembea, lakini yeye ugonjwa wake kumsumbua. Mpaka sasa wakati amekuja kulala na hii. Mtu alikuwa na furaha saa yote, mtu alikuwa anagombana yeye, mtu alikuwa tu sawa na furaha. Ndio kuja mkaongea na yeye, mnaongea na yeye. Aenda kubariki anakwambia hao mtakutafuta asante sana. Sasa tulikuwa tunakuja hapa, hata mimi alikuwa ananiona. Akiniona hivi, wengine alikuwa anataka akiniona hivi anakuja ananishika mkono kabisa ananiambia, lakini si kuongea, lakini anishika tu hivi. Sasa alikuwa anajua tu. Kwa sababu mimi tumeishi na yeye wakati. Tumeishi na yeye kwa wakati ambao ulikuwa mrefu. Hata wakati nilikuwa Nakuru, nilikuwa nafanya kazi Nakuru. Alikuja kanitembelea Nakuru. Ono wonkorateba kore ase abana ba tata anka muchito kegengo bwensi yore kubo munyoroko egentonda ateben kelinga toa kerinya saenga biamono litangani owarusia mwaika bosongo naende mwaigani rabuya egenton kelia ndara inyoro mongino kurkwalisi asante baba asomo yoyo wate kile na arego cha toy karansa no ga polisa alisiga araba kelina ndi momi o wangu sinyono kota o moga komi ko motira kwe oh no o moga ko yo mi tanyo no sirire inche ni motogetie araange tuara vele como cosa como ya poco ani uro yo monto botinaiga o kororo kila no takwana ta ta ke to pusi ni ko ane ta wata mangana na monto Anyona, it's my brother. And they are en como ngai, are ko irigeli. Kondo mwana moke anyona gari driver. Ndama hitinga anyono kurmadi za jendo wetu no mo driver. Ona kitu alego alikia mo kamegeti aba tevinga kai. Aba isi amuma hitinga mo chikosi tayisi mama soma boke mama bana ni chikosi ne chikisha driving no chama wao. Na hande una akorete iko. Infatti abane ba pene kurwesa.
Nane kala mkwana ngochibe wana alisi. Alisi wana nyona nje wana yote jisemu. Alisi yale musubati mwabo mungambo ato kumwa. Kwa wana ana baba ili na tole wizo kore nale gukwana nkelinga abairi baito bachira abange amambingo jabara abange mono lakini aseki sise chimonga njere ntambwe bakeibo elinda mambia okonyora libaga na masabo moiri omanane ratemo moikoyo abwati wene kase ni afil ndieti abisai Ainche samarieta ndatirate muikoyo nkaire usharike gati umucheyo inzi tobwate umuswati omonene kurukwalisi asike muntu umwaba anyona anyona mukoyone ulingo mugako mugwana sana pamoja n'umubino yarisi ariko topanga wako ndira sengia se kodeno mugako roche utarigo chigas mudendo tesiko sana wakamira asitwara para gas yabusa bata bana twensi mutamere yeso ngakikego ika tushikora nabamikego endagera kine wori ya lichiteka chinkayo totaratigera yesa chikomanya sago tobeka egori aye umagaka gusomonyena paraba gwatumukire rero ngai umongino ara bodu ngayoko beko ngai yarate kore goyango ngaki nabana arari umongino ngai na tebe nabe aga teba na yoraro kospare umu baka mamanya bantu nabaro chenga maina sara beke ro na sekete lakini twana kwa nya saya liba galili ko ngulyocho iko nango segeta wa mintonga klara kwa ko to yolinga nchine kitobo ya kasubulu mubone chinka tonjorelie okoro kwa nya saya nende tumanyenga kwa nya sasa mkimitwango kyo mwaka sabini kone nyamawa nona leo chanale komenya mwanyona kalenge maatali agasaira nimo manyete kurwa matukayo alisi ya nyasana kwa sena wana base asmwa kolira nyasana nero wakana kalintu mwanya bantu ende kanene komora se kanisa ebe kwa chinga kichans tumwa kalimoenda sensemo kiagera chinga kichinya chiena ya gotuli mona tosoma se ke bongo saya musina saba kebungeka na ibere yego te yana baya ba kurwara lakini ondeta yo maita saba gochi otakia nyasai ibere ya maya goteba yaba otimoka imeyembera ubare no morembe ngikiagara atimoka imeyembera bare no morembe asenge jwaro para maya karwale moyo aya no otimoka imeyembera bare no morembe ona amanete ke kare abanta ababantu bakara igorwa ege kogera kigengo na bwate tinga rote ga ya mate ya lego kosia ya bwate keberia na otu alego ta tuati yogosia tuati kulia wano egaika chinga ki nkanyore mikaya nego tibo basi magire tio minto oyo mwaba nyona akaba moyo lyominto mukamuro minto 1972 nali Margaret agota kubasi ako bamoyo lyominto wano rende nkwera nelinyasai ngamu yamono asedions na ndo mwana abisa na alega umwana gwe kamati wano ntembwato boyiri boyetana ine ali simo koyone korwa simo subati yominta sogeta bunyamuyo wano oboyiri oboni goboro banene nkinare goteba seabisi mokoyone mbuyamono asedi bagali nene kwaira sokorendo mugaka teri raisi abakungu abange
baranyare koba bakobera chinke biasara birororo ng'ati bagenda gokora ebiasara batiga bagaka babo barwarete nakoiranĩria ng'ambu ya mono naende nabo nare bateba ayo omokungu omosubati obwate omosacha orenka irogeri Nyasaye ng'ambu ya mono naende omorende mono naende omobwate buya mono abange baito twatigaire abatakanwa igogo tikorigereriana abana basokire isiko bono igokwenyora koraria bweka onde taiyo okurangeria onde taiyo omogokwana komo wasoa nyumba aria bweka nomorikutaino iko nabo nare konya abasubati aba bakemogwata abagaka baino mwerende naende motware chimbu chingi yase abagaka baino moiraneri ng'ora egekogera chinkoro chiaito mbwango chire ntomanyeti gwekanya bono tiga Nyasaye tokonye. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwanza kwa majina naitwa Brenda Lihema. Ningependa kusema sana pole sana kwa familia, marafiki na pia majirani na watu wote kwa jumla. Familia tungesema tu Mungu akazidi kuwafariji kwa njia ya kipekee. Na wote tunajua baada ya kesho Sheikh Mzee mtahitaji maombi zaidi. Kwa hiyo ningependa tu kuhimiza wote kwamba tuendelee kuwaombea na tuendelee kuwa nao pamoja. Elder Charles, pole sana na tutakuwa pamoja nawe kila siku na tutazidi kuombea mzee hadi ile wakati tutakutana naye Yesu Kristo akirudi kuchukua. Asanteni na Mungu akazidi kuwa pamoja nasi. Na wasalimu nyote wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Lilian Mchinyi kutoka Mumias. Anyona ni elda wa kanisa, ni rafiki yangu kwa kifamilia. Tumekuja hapa kuomboleza na tunawapatia pole sana familia, marafiki na watu wa community. Tunawaombea na tunaomba Mungu awafariji kwa njia ya kipekee. Asanteni. Yetu Charles, ndugu zetu wengine, mama ambaye amempoteza mume, wajukuu ambao wamempoteza babu yao, familia kwa ujumla ambao wamempoteza baba yetu, na wasalimu. Hamjamboni? Hamjamboni? Isalimie kwa hewa. Hamjamboni? Salamu za baba. Amen. Ninayoongea naitwa Dr. Boyo. Ndugu yetu Charles pamoja na mke wake na watoto wake kwa ujumla, they are very special people to us as a family. Indeed, naweza sema we are a family. We have lost our dad. Kwa mama ambaye amempoteza mzee, mama nasema pole. Dunia hii ambayo tulikuja, Mungu ametupa nafasi kuishi, na siku yake ikifika tunasema kwa heri, na wengine tunatengeneza njia zetu. Nasema pole kwa ndugu zetu pamoja na dada zetu. Imekuwa wakati mgumu, but pale tumefika, we can say we celebrate dad for the father to have come. Indeed, God has done it. Ndugu yetu Anyona, kuna wakati alimbeba mzee, ndugu yetu Charles, tumezoea kumuita Anyona, yeye ni Anyona Junior. Kuna wakati amembeba mzee, tumeona mkishughulika sana, na kibinadamu you did your best. Imefika wakati si rahisi, lazima tumwachilie baba, nasi tujihoji, tuangalie njia zetu, tujiandae, kwa sababu Biblia inatuambia tutakutana. Na tunapoamini na kumtumaini Mwenyezi Mungu, sisi sote ambao tuko hapa tuandae njia zetu ili tutakutana baba Yesu atakaporudi. So to my brother, I know it is not easy.
have gone through this. It is not ending tomorrow, but with God. Miss Sogeto, uko wapi? Tafadhali join us. Alikuwa amekaa nyuma nikasahau, naomba msamaha. Ametoka all the way from Mumias na alikuja asubuhi. Karibu sana Sister Divine. Wacha taongea baadaye. Yangu yatakuwa ni kumbukumbu la mzee. Nataka nichukue nafasi kukumbuka mzee huyu. Ndugu yangu Charles aliweza kuja naye Mumias 2020 corona time tukakuwa na mzee, na kitu ambacho mzee aliweza kutupa nguvu, alikuwa na matumaini ya kuishi. Hiyo matumaini ya kuishi imempa miaka yake bonus yapata miaka sasa 5. Tunasema asante kwa determination ambayo alikuwa nayo from 2020. Nataka nishukuru mama ambaye alikuwa na yeye pale. In 2020 I was the church elder. Sabato ambayo mama aliweza kuja akiwa akimnasi mzee, ilipompa nafasi aweze kutoa salamu zake za kipekee, alitoa ahadi akasema, next time nikikuja nataka kijana yangu Charles awe church elder. Nataka nishukuru Mungu yamefanyika. Mnasemaje? When I left, he's in charge of Mumias Central Church. To cut story short, siku yenye mzee aliweza kulala, nilipata ujumbe kutoka kwa msichana wangu. So you can see how close we are. Akanipigia, "Daddy, umesikia nini?" Nikasema sijasikia kitu. Rafiki yetu Charles, mpigie simu. Amepoteza nani? Baba. Immediately I call and I know later on aka confirm. I want to say mzee amepumzika, na katika maumivu yake tunajua wote aliweza kumtegemea Mungu. This is a challenge to all of us that at this time we are mourning mzee, but we should be celebrating because alisimama kwa imani na akahubiri, na matarajio yake ya kuwa kijana wake aweze kuwa church elder na aweze kushikilia wakati huo imetimika. He played his part na Mungu akajibu maombi yake. Tunapokuwa hapa tusherekee tukijua Mungu alikuwa na kusudi ya maisha ya mzee na wakati ambapo aliweza kuugua. Mama, nasema asante kwa kukuwa na mzee. Anytime we visited mama, alikuwa na matumaini kwa baba, na aliweza kutuhubiria sisi kama vijana ili waweze kufuata neno la Mungu. Nataka niseme, hebu siku hii tuweze kuishi na matumaini. Thessalonians nasema, let us have that hope. That resurrection day tutamwona huyu mzee Yesu atakaporudi tena. Nasema asanteni, Mungu aweze kuwabariki, tufurahie maisha ya mzee, ili tukifurahia tusikuwe na huzuni, kwa sababu mzee alimtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Asante. Mimi natoka mahali naitwa Mount Elgon, majina ni Boyo Paul. Mount Elgon ndio nyumbani, na ndugu yangu Charles ashafika kwetu. When I lost my dad, he came. When I also lost my father-in-law, he came. You can see why I could not miss to be here. Otherwise, Mungu aweze kuwabariki. Dada yangu ntaongea kwa Kikisi. Abamate abairi omugakanyona bairi rubia. Okay, asamaria tangoro kudigina bosfori ogeto. Elder Charles, the first elder wetu Mumias Central Church. Na nebinga tokonyire na kikiagera nacha no mwana one lakini tali around. Igo as a family pole
Kitabu kia nengo batigera ni Isaiah 41:10. Nyasaye abasisinie na andabarae asayons muwetera nero bwato kobwa. Entu umugaka ni stage ya igete. Entu balitole moya tigatorosia matengeneza itu. Tumanyana nanga itwara. Atakuwa wa kwanza kulaki. Tuimba pamoja. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Stanza ya 3. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena uko juu, lakini nifikapo kwake uko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari.